hadin ba ngilawan ya kaban ya kendu ya kinongrat mengilayo ro ya kaban penskam ya ke unit apa borato hadin bengilawan berbisen ya kinongrat apa mukro mengilayo ro ya kaban pelong ya ke meeting ban ya syong men pekat ya ke jengi ke bagi ya kendu hadin begilayo tu yang ni ba dang hakini ki tayo ki belale kaliang jongki office ona kaliang jongki kulit Assam kidangwan ban yu kejat hadu kesenang mukro lai teli kali Teka jungwan jom kini ki kulit napo Assam kala pen syong sir ya kinong syong senong hapo mukro badai halor kata na kaliang jongi hadin ba ngilawan ya kaban ya kendu yaki ngilawan ra daga jengtho mentega sengi ban ya kendu ru ya deputy commissioner jong ka West Jenteng district iba Solia ban pensngau halor jongi ya kaneka jengi apa kinong rat ki jongi ya kendu khamtam bagi dan ya ka jong syong sir kaban ya let kini ki ban let rap ka ya ki jakarep ki jongki ki badan hangni hapo boda pakasa dei halo jongani ka jingjia ka ba lai banai menchua ka jingsha siap yap ka jongki paranong rap ki jongi hapo mukro dei na lor kani ni layo ru ya ka bangin ya puliu jungmut ban ya perkhat ya ki kam ki bade kam rap kam riang hoj na kaliang jongki nong rap ki jongi ki ong ba mentala komba khadwi khat arsnem kim jiyo su ya ki nu ki sembai na ki department ki boper aka bade patul kapep jadi nomor kata kadau ni wan ya kapan tepat ABC ba lingba ka concern ka jong in pha shop block city block office banin clip ya kinong rep na po mukro bat kumjuru na po barato bakin rung lang hakalis jong ka jinjar mission te sabat kiwi ru ki mat ki bangilara mteksni kanong hakabide bat kini ki kulit ki badan hangte hapo haite jaka dara nakabantaban up pagsingan ki nogrep ki jongi niyo i bahag ki sni bakamlong na jaka kabada i shongkon na do kata-kata kamar idetang ijing trap iba suda ada slap ru karungum sapo nadawan perjong ru babli kini ki kulit ki jongi ke kinum yo kia lane kinum yo kajaka kabaken ri dengan ya ladi jadi nomor kata kadau menta kesini iwan bantu ngau ya DC ba nakaliang juga police department kin shimkia ba at least kin ai ya kajata kaba kini ki pulit kin yo bandri dengan kaba idei kaba kin syong kum kita ki para brio ke jongi jadi nomor kata kadau halor kata kajing concern bat sakawai ru ni skopia halor ka puli puti kaba nomor 100% diberi ki bas kinograp ki basang hangtai ko mukro kidai kinograp jadi nomor kata kadau dan iyo ru ka jingtip ba iyo ru ka jingtip bakadon ka he ha ka percentage of drop out student jogi kena ki ba sa hakate ke dong kathan jadi nomor kata kadau ka jing snopia ka jongi nila request ya deputy commissioner ba insympia halor kani bani keran ru bat ka lesi ba education department ba namar hangte ki dan tangha kelas 8 ke lada kumnu nakini ki hindru kali ki school ba nakaliang ka administrative ki deban upgrade kini ki school sa ke sadu sa kelas 10 nang ban pensuk ya kini ki nograp ki jongi ki kun jo ki nograp ki ba puli hakiti ki school kanang makinom dan kamsu ban mi na nasional lesi ki ban le saburato kani ban le chapo jowai ba seshelong teper Today halor kini ki concern ki jongi ni nakaliang jo his homainian kumbangi ai ka kular saki para nongre ante ya pomukro kunju aba borato baka hil homainian kan don ringkat batkan ai ka ti kaman ka diang naka benta ban kentil ki para nongre jongi ha kejela badru halor kini ki baladeb jia ai ki baladeb jia nakaliang jong ka hil homainian minum songkhat endre nginang ya kursiu lingba ki department boper ban tempoi ya kila jengarap badru ban kentil ki para nongre jongi ki badan hakithan bodar hangte hapo mukro batkumjuru shaki beki bodar hakari khasi jantia batkumjuru shagaris